sayang patok ke bapangan anu berajin meyakin jasi kula anu berajin meyakin jasi kula anu ko hati berbakti bersemati tuntut ilmu sampai mana-mana tuntut ilmu sampai mana-mana ibarat si baba kaya membona manfaat jid kefaedah kegetanya manusia menansyid kata hayan menyona ilmu tentena guna bangsa dan agama pesan ulun hai anu bebut amal yang luhur tafakur tasyukur bakorok anu ulun sayang patok ke bapangan anu berajin meyakin jasi kula anu berajin meyakin jasi kula ibarat si baba kaya membona manfaat jid kefaedah kegetanya manusia menansin kata hayan menyona ilmu tentena guna kebangsa dan agama pesan ulun hai anu bebut amal yang luhur tafakur tasyukur bakorok anu ulun sayang patok ke bapangan anu berajin meyakin jasi kula anu berajin meyakin jasi kula. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.